illallah
illallah la ilahe 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 illallah yok. Ya şöyle ufak bir kahve yapmak yürüyelim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hadi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Estağfirullah.
Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve salli ya Rabbana ve salli ala cemi'al anbiya'i vel evliya'i vel mursalin ve ali kulli ve sahbi kulli ve sahbihi velhamdülillahi rabbil alemin.
Şidur del ahire Davud ve busulu muhaddek deliyle ne git doluş ve günah la ilahe illallah ve yehcel yakır şidur sana ben mel paymara paymar zikr salavat ben mel astagfirullah ancelir geçtirdiğine şehadet darını konaya dişe dar vakti ben mel yol sallallahu taala aleyhi ve sellem deli salat sallallahu halkın derşi elçi ve beytar Muhammed paymara ve paymara deli değerli devlet işini motoru asılında böyle bir şey tanıyorsunuz. Ustad hacin değerli böyle. Değerli çünkü şey ustad golga dolçan kent erden bakdı o şahitden şu düşme bu su beşin muharbike. Yer değerli bir değerli sağım için böyle. Ya şimdi kuyza şey şimdi sallallahu aleyhi ve sellem sana muhammed bi asade soğuk bahane nuri berketi be nanın da hoş be. Asbış baliş böyle da hava akıllı. Asbi bali biçi dal dırlık doldu. Mukso yakıyor. Taşı şortun bolga git eş şefaat şu ustad govar songa vege peymorumu tıkvaş dol. Dalga gittim ona bol peymorumu ta bol. Amin. Bol. Hamza. Hamza. Amin. Amin. Allahümme amin ya Allah. Amin. Fatiha. Şeyh Kıyıs Halit Sadeyim. Davet değerli yok ki ustad yer sorun. Bu halde hem bu da hem bu da sizler nergilamız خلي احتاط شيء لامز ما هو سقوري ديك سقوري كم سقوري غوقا فيك سقوري وهو دا وهي تنبول دا يسرو دا تيجي الموضوع انتو غوز بين مستوى Lov var hatta adaptan. Dik lov var. Kesin lov var. Dik var şey altında. Tamam geç. Son goles der صداقه وش وير دي المغرب اي ما رادي ما شغل فوق وش دي وسبور دي بوهر وار تقدر وجمع رادي بعد احتاج طيب حتى ياخد ده دي وكده بعد يعمل لو بيتم يعمل موضوع يعني من حمود غازي هاي بلور ما شو خلاص هذا يحكي ده في دوتش ده راح يحكي ده شيء دوتش مو هذا ده الله يقول ده دكتور تقوم تهدي الدكتور وبغدي حقيقة مو هذا دكتور خذ مثلا دكتور تيجي دقة ده الكشير دولته ده شيء دكتور دقة شو له مثلا هنا ده شو سافر صوت ده سي دوتش خزيرهم بيأكل ده ليرهم بوتش مثلا اشتري أبغى يدبوك
Uza Julius Gehört. من حاول دكان لا أقول الحركة لا أقول